بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. می برکات رما مجلس بڑاگن تبوي اگونگے می حالبتی مسلم اخونا اختون ادی ٹی وی کے ذریعہ گوگمنگے می درس اڈوسو منگندوا دیوراجگے می حالبتی ریتون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادی دم میں اڈوگن دی آیت کی توبہ سورۃ کے ستے کا 28 ونائیں میں آیت گالی گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت بہ گتم اگومنگے ایمان کن تازہ وگندا فد بست کے بنروے تو بلانن دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگون کے دو فسح قربا اگومنگے ایمان کن اتروے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو بھی کرمگے شوگر کن افدگندا فد بست کے بنلمگے توفیق دیبو لبتا خنا اختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیتا بہے گتم واہ کا دکم بلالا ایرو اگوڑا تصور کروینی فروے فڑفاوا کل کل تہوگے ما تکن زینت تیروگم وا بگیچائے اے بگیچائے میہ کو ودفا حیران کما کو ہٹی کم بہننی سوال کرونی کیو ہے ہوری امیہ جواب گا می بننی بندفا نبنانی کم ملک کم مشکن نینگے کم ملکی کے ذاتو گا حفظ ہے کما میر وسدے ماتک ہم حیران کم گا ہم افدین لوبے تخونا اکتوں گاگون اس میں گونڈی کا مینی رسول سم کے شخصیتا بہے گو تم واہ کا کم بالا اللہ رحم حیران بفا سبکی اکلے گفانو کے شخصیت کے تیرے کون حیثیت کن تو اگو میں میرے گا می درسو گا علی الوالم وی اکلے فانو کے شخصیت ورگینا اکلے گفانے کی بپیں فیرین انسانیں قائدیں ویرین مرشدیں واعدیں حاکمیں قاضییں صفتک بلا لائرو الوریکن تقواوریکن زہدوریکن وراوریکن تواضوریکن مڑماتریکن اوگاتریکن من کون کمتو الگو من نگا فواہ کا دکانی اون قبول کرا گتو گے بس انسان کن گشیکم با کمنن کڑا کڑا وگتو کڑے تیرے گے کرے گفانو گے مڑ حیات گے تیریں میں ہریہا کم گنستینو مکی مستحیل کم نمس ہریہا کم کن علی الوا نلونو کم گا ویس اگمنگ ایمان کن تازہ وگندا فدا بستکن نوتا فدا کن تتکن اگمنگ علی الوال وی جنما یقین ویس اگمنگ ایمان کم کمس کہل تازہ کم لوگن دانے ایکم اکلے گفانو کے شخصیت اکلے فانو کے سیارت اکلے فانو دے بیرشات کروی کنتتن می اگمنگ ہریہا کم کن علی الوال وین کنتتکن نون مس کمس ممبر گنس گا اگمنگ ایمان کن تازہ ومکی می دا اگمنگ امن بس بینو واکم لبتا خنا اختون اکمنگ اگمنگ دیمگا کریگا بے جہے رسول سلام دنیا گا لکن دکوڑا کہ تمگا کریگا دنیا کی حالتا مدگا اگمنگ نظر ہنگالا بلالا ایرن کمس رنگ اگمنگ وشنینی تفصیل کو واہ کا دکا کن اگون دیتی میتاگا کورکو بنا کما بنی نما بنوین ہوتی اکلے گفان دنیا گا لکن دکوڑا کہ تم گا کریگا مولی دنیا ہوتی اندری کما نامان کما سمپا کم گا اندبڑا کا ویٹیف مولی دنیا ایدی ایدی ہوتی می سمپا کمون سلام کن
Andilikamun alikamak genes, aniyawirikamun adulwirikamak genes. Jahalatige tereng ilmuge ali nur genes tena qaidaka. Moli duniya mi gotan ededi obwa. Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge fadlu wantirikama dharma wantirikamun mi sharaf devvi mi ummatige man nabiya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Lebeta khunna uktun bifada darsawga rasul samge namful takrar ko ngalgomen nang adu ivene adi wakin khasa ko tege midarsaki ekalege faana khaswegen wa darsan ekale faanuge shakhsiyata behe ko tum wahaka dakka darshaka wati ma ginen ngalgomen nang adu igen daane ekale faanuge namful adu ivni ma ngalgomen wajiben ekale faanuge macca salawakiyum sallallahu alayhi wa sallam emme madwegen nam eskiyalu algomen nang irada kurbi allah rahmatun de rahmal libegen daane lebeta khunna uktun Allah subhanahu wa ta'ala devi mi sharaf ge sababun ekalefanu geneste vi mi samawi risalan ma begin wa islam din ekalefanu geneste vi usul takaki ei emme furihama adi mujtama mul insaniyatan emme laba manfahuri emme hardana usul taka qanun taka qawaid takan eklewe nizame Allah subhanahu wa ta'ala ekam bayan kurba fawekir du Qur'anuga Al-Maidah surat ke-3 ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina me ayatuga wara tafsil ko furihama kurabime ruhodigen aditi men Allah tibami hunataka khiyar kurba fawa nizamaki me nizam kamga levime ade me nizam libuni rasul sam meduri wegen ekalege faanu ge shakhsiyata gulifawa kamme enkam meeda hisaba muli dunya mi wani hayran befa muli dunya mi beenum vi amankan sulh masraskan tawafulumun ebbawantakan ekwarikan lobba kuluna qaam koddevi mi nizam kaakuto mi genes dini ummi nabiyye e nabiyya en algo men iman wanjehe e nabiyya en algo men taba wanjehe e nabiyya de algo men lobi wanjehe mimi worosa algo men nang ihsas kurwe janama yaqinu wesago menge iman kama taza kama libigen dane mole insaniyat beenum wani furihamakan mole insaniyat beenum wani de duniya ges bajverika ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam mole insaniyat mi furihamakan genestebbi ekalege faanu genestebbi mi risalataki huriha zamana kasha huriha tanaka sulhwegen ba risalaten me vure laba manfa huren evves usul taken mibimatige evves meka qaimin nukurawene nabisitama ki awgomen satten satta muslim kama dawa kura muslimun mi matiru usul tal libuni ma isme furagas digen guleka mi hitama kuren je kam lebeta khunna waqtum mi nizam rasulsam ge shakhsiyat mi nizam ge nesti mul insaniyat kamyab hoda din goy khud ekale ge faanu bayan ko debba fawe ingama mi ayata ka demugo kuriga ekalege faanuge mi irshada medgo visnala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal jasawa bayan kurbani inna mathali wa mathal al-anbiya min qabli kamathali rajulin bana baytan fa ahsanahu wa ajmala illa mawdi'a labinatin min zawiyah faja'ala an-nas yatufuna bih wa ya'jabuna lah فيقولون هلا وضعت هذه اللبنة وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من النبي بيان قد بني كاليغفان مجنست بنظام غفوريه مكة تمن نبي آگے کوریگ اسوے دیا نبی بے کلوں گے مثال کی گیب ورا فوری مگتگ بنا کوری میہ کی مثال نمس اگے فوری ما کرما فاوگا اگےگا اemme hilagandege minbar emihun uniko dukurbi misakun aisege balafa egege furihama kama egege riitikamge wahaka dakkamun gosokom me mihi ko sebabune halla wudiat hadhihi labina mi gagandu smitaga behettifa mitam furihama kuravi janama dem mewar devane nete ekalefan hadis ko bani timen nabiyai e hilagande timen nabiyai emme fahuge nabiyai khatamun nabiyyin misal jese bayan kurawigin goy insaniyata furihama kan geneste bi goy lebeta khunna uktun
jahalatge andirin aligada noore genestevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam adawat terikamge tereng ebbawantakama lobba kuluna genestevi rasul sallam allahge amru fulunge kalege faanuge aguma be irshatuge zariya agumen hadana agumen geneskan nabi rasul sallam samawi risalatagam wadaga tunga kuriga arbinge meduga talafulun ararun e tasawwur kurave warabures ma mati darje kantat alukan kuramundiye e bhagwanun tak balalaru amillatun kosha masha fada fur budu tak sikuni dar darje betti fawa minbar kimi namse kalege faanu genesebe mi risal dige sababum misakunge hitta be sekugen die andirkamge badaluga alikamenga aniyawrikamge badaluga adul insaf gambegen die enkum Allah subhanahu wa ta'ala awgomen message debba ekale fanuge dufulu mati mi bayan ko debani alam fa suratuge fasura stimana etuga law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa bainahum kalege fanu bimmati ga waha echen heda kurabikamga vies ebam bikunge hittan ekorinu kurabene namas Allah ge rahma fulun e ilahu ge minwar fulun Allah subhanahu wa ta'ala wani kalege fanu